Učimo se kanareščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಡಬ್ಬಿ. Posoda za hrano. ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ. Škatla za malico. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲ. Vrečka za hrano. ಫ್ರೀಜರ್ ಚೀಲ. Vrečka za zamrzovanje. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್. Živilska folija. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೈಲ್. Aluminijasta folija. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ. Shramba. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. Kuhinjska omarica. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಡ್ರಾಯರ್. Kuhinjski predal. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಶೆಲ್ಫ್. Kuhinjska polica. ಮಸಾಲೆ ರ್ಯಾಕ್. Stojalo za začimbe. ಚೀಲ, ಕ್ಲೀಪ್. Sponka za vrečko. ಪಾತ್ರೆ, ಸಾಬೂನು. Detergent za posodo. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. Detergent za pomivalni stroj. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. Pomivalni stroj. ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್. Gobica za posodo. ಪಾತ್ರೆ, ಬ್ರಷ್. Krtača za posodo. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬ್ರಷ್. Krtača za ribanje. ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. Čistilna gobica. ಪಾತ್ರೆ, ರ್ಯಾಕ್. Ocejalnik za posodo. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಸಿಂಕ್. Kuhinjsko korito. ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. Cedilo za korito. ಕಾಗದದ ಟವಲ್. Papirnata brisača. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಟ್ಟೆ. Čistilna krpa. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೈಪ್ಸ್. Čistilni robčki. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಪ್ರೇ. Čistilni sprej. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿ. Pršivka. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು. Gumijaste rokavice. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ. Koš za smeti. ಕಸದ ಚೀಲ. Vreča za smeti. ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿನ್. Koš za recikliranje. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್.
Kompostnik. ಜಾಡು, Metla. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, Smetišnica. ನೆಲದ ಬಟ್ಟೆ, Talna krpa. ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲ, ಕಸದ ಚೀಲ. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.